Umoja One Kenya Coalition muthenya ni utafanirie igongona aria Gucakaya na makiria aria makwire gukwange makigurara hindi ya mirurungano iria yetanitio kiumia kihituku ya guthi na mbere na gutetia thirikari ya President William Ruto ari hamwe na gutetia garama ya muturire iri thiete na mbere na kuonekana kuhatiriria aingi. Igongona riri ritafanirio no mbere ndaya atongoria Azimio makiamba gucera thibitari-ini itiganite ari hamwe na thibitari wa Mama Lucy Kibaki guthi kuona andu aria magurarire na ningi gucoka guthie kuginya kana nginyanagia kuria Jaramogi Oginga Odinga na kuri igongona ria muthenya wa mothe ritafanirio kiheri ari hamwe na mutongoria wa Stephen Kalonzo Musyoka atagati ka atongoria gia ngwataniro no ya mung'ethaniro monekanire gukirira na njira nene na githoma ndumiriri ya ngwataniro ino ya hamwe ukane thiete na mbere na kuga ati bururi kuma wegwatira wiyathi miaka 60 mihituku niki hamwe no kuona ati ngero ta ici no ikorwo ikihanika kuona ati mirurungano ni itikiritio ni katiba ya bururi wa Kenya. Maina wa Mucwe wanatuigurira mutaburuko witu na ripoti hiyo. Mwahu wa Azimio ni wonanitie gutongoria wa ukua tharumiriri yao ni thutha wa umuthi kwambika igongona ria Gucakaya na aria matungirio nguraro njuru undu mwena gutemio yao hindi ya mirurungano ya gutetia thirikari na kwambatira kwa thogora wa muturire undu mwena kuregana na wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza. Ni siku ya huzuni sana na tuko hapa kwa sababu ya maombolezi ya kupoteza Wakenya wetu, vijana wetu wa kike na wa kiume, wazee waume na wa kike, pia kuomboleza wako katika seli katika taifa hili la Kenya. Mutana kinya Jaramogi Oginga Odinga Foundation atongoria yaria mari wathani-ini wa Raila Odinga matiganire ta thibitari munene wa Mama Lucy undu umwe na Kenyatta kugenera aria marahonia nguraro cia rithathi mathibitari-ini maya. The victims of police brutality were receiving treatment in various hospitals in Nairobi. More specifically, went to Mama Lucy Hospital and to Kenyatta National Hospital. We have also been able to visit the city mortuary. We visited the other day Shalom Hospital, the sister mother and Jeremiah Kioni, I think, and Mwangi. We even went all the way to Machakos level 5. Numiriri yao na irethometwo ni Kalonzo Musyoka ni monanitie gukumithia thigari na thirikari kunyitanira kuhuthira hinya mukiru uthararia arungani aria matetagira ihoto ciao guku makirumirira gatiba. Riu ni mahoete uteithio cia gutetera ihoto kuma yake motokeo. We will continue praying for and pleading with the international community and all, especially those in the justice, democracy and human rights, to stand with Kenyans against a regime gone rogue. Ameba abuge Azimio la Umoja na arunao magavana Kalonzo ugete ni makuwete arumiriri yao tha kuna makoretwo magithiururuka mathibitari-ini mwanya ginya gicagi-ini kuria mateithiririe agurario kuriha marihi ma thibitari magiceragira aria mekorire giterenge-ini gia kunyitwo ni thigari hatari gitumi na guteithiriria hari kurekererio kwao. Some of you are even paying because these young men can hardly pay the bail cash, 10,000, 5,000, some cannot even afford, and you members of parliament and county assembly have been able to do this cause just. Muthi wa Ijumaa Mwahu uyu ni utangathite gwatorithia na mbere mahoya ma hamwe gatagati ka ndini ciothe niguo guthie na mbere na Gucakaya na now hindi ya mirurungano ino. For the slain and injured heroes of this struggle, we hold interdenominational prayers on Friday, the 26th July 2023. That's a day after here in Nairobi, and they should also be replicated in the counties across. Ini Hamuthingi TV, ria kwani Maina wa Mucwe.